Bakwethu siyadibana njalo kuleli viki uhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibheli uphendule olamukelayo ngumfundisi uEsindlovu kwamaviki wonke ngihamba lo mfundisi uOB Mpofu. Mfundisi siyakwamukela. Siyabonga. Salibonani balaleli. Siyamkelana njalo kuleli iviki ehlelweni lethu esifunda khona iBhayibheli. Sengathi uNkulunkulu angasiphathisa asiphe inhlakanipho yokufunda lezi zinto sizizwise siziphile njalo. Thixo asenzele umusa ngumfundisi uOB Mpofu. Siyabonga. Siyabonga mfundisi. Balaleli ngithemba liyasizwa kahle lapha likhona njalo ngilethemba liyaphathiseka. Siza kukhuluma lokho esikhuluma ngencwadi kaDaniel. Angithi mfundisi. Njalo. Incwadi kaDaniel, incwadi emnando kwamagama, ngilethemba lokuthi liyayikholisa ngemakhaya. Kodwa vumani ukuthi singakaxoxi lo mfundisi ngiphinde inombolo zocingo okwamaviki wonke engiziphinda kini u0718444196 iWhatsApp yona leyo 0718444196. Lezi nombolo ngiliphela ukuthi funa ulombuzo, ufuna ukuchasiselwa, ufuna ugwalo engikhuluma ngalo maviki wonke libizothiwa iGreat Controversy. Lugwalo luqakatheke kakhulu olukhuluma ngensuku zokugcina lezi prophets zikaDaniel lezi kaSambulo. Nxa uzazwisisa lolu gwalo luzakuchazela kakuhle uzwisise umfundisi akuchasisa lapha. Mfundisi, sigcine sikhuluma ngendaba yokwahlulela. Kunjalo. Akuhlubi indlubu ekhasini wehlukanise imbambo lomgogodla. Uthi kathi sithini? Uthe uJesu uyasincengela, uJesu ngumsindisi, uJesu ngumdali, uJesu ngumahluleli. Kunjalo. Akusahlukanisela izinto lezi kumi kanjani lapha? Siyabonga. So sigcina iviki ephelileyo sakhuluma ngezigaba ezintathu ezomsebenzi kaJesu. Sathi thina ungumhlatshelo. Lokho wakwenza emhlabeni ngo-AD31. Wafa laphana siyakwazi wavuka, wasesiya ezulwini wafika wangena endaweni enjani engcwele. Lapho abesincengela khona. Right. Then ngo-1844 lapho kuphelela khona 2300 years eziyizwe esikhuluma ngazo. Wasuka endaweni engcwele wangena endaweni enjani engcwele. Lapho ke waqalisa umsebenzi wokwahlulela. Kodwa ulokho eqhubeka futhi njengomncengeli wethu. Akuchasise khona ukuthi kusebenza njani. Siyabonga. So esikutsho lapha ukuthi owakuqala uJesu nguye ezulwini ngale nxa uNkulunkulu esahlulela abantu uba behlezi esihlalweni. Ndiza kuthinta namhla kuDaniel ngo7 la kungathiwa kungaqanjwa ibizo lomuntu kuthi uzibani phela wonile antu uyayibona indaba. uJesu uyathi yebo wonile kodwa ngiyamazi. uJesu angathi ngiyamazi isimilo sika Jesu siyembathisa isimilo sesoni. uJesu ngathi umuntu lo wonile yebo kodwa uvumile isona igazi lami limhlambululile. Ungakadluli khona lapho mfundisi uze sichasisele abalaleli abanye ngeke abakujwayelanga konke ukukhulumayo. Kule ngoma eyinye angikwazi ukuthi yahlatshelwa mbane ethi mbulali wami tshela uSomandla ukuthi wambulalelani. Kodwa nxa ulalela umcabango walomuntu ucabanga uzakuya kumezulwini lo mbulali ezikhulumeni. Lo mbulali wakhe embuza umlimi esithi wena wambulalelani wena? Yes. Akukuchasise ukuthi into yakho nihamba njani. Umbulali uzahamba ezulwini ake kuma. Siyabonga. Siyabonga. Lokho kuqhathekile kakhulu ke. Ukhathesi uJesu nxa esahlulela akula osimelayo thina nguJesu. Akula umuntu ohambe siyazimela kumbe sichazi abantu bacabanga ukuthi akula isikhathi lapho umuntu azathola khona ichance yokuthatha uNkulunkulu mina okwenza ngayenza so yiloko. uNkulunkulu kwazi konke. So khathesi ijudgment leyenzakala khathesi uJesu nguye osimela. Ungafunda kuHebrews 2 ngale kakhulu verse 14 usehla. Ithi yona uJesu ngumfo wethu. So uJesu nxa ekhona yikho kuthiwa ungumeli wethu ligqwetha lethu. Enxa yemfundisi isikhathi siyavuma. Uyibale lana kuDaniel u7 liya. Sisikale uDaniel chapter 7. Ayibala kuza kwenza ukuthi dlwe. Siyabonga. Kuzathi Daniel 7 verse 10 sisiya ku14. Ithi yona kwavela umkhonjwana womlilo waphumela ngaphambi kwakhe inkulungwane zezinkulungwane zamkhonza. Lezi inkulungwane ezilichumi zezinkulungwane ezilichumi zema phambi kwakhe. Kwaba lokwahlulela. Lezi ncwadi zavulwa. Nasi indaba. Ngase ngikhangela ngenxa yomsindo wamazwi okuzincoma ayekhulunywa luphondo. Ngisakhangela isilo sabulawa. Lo mzimba waso wasuchithwa wanikelwa ukuchiswa ngomlilo. Kodwa ezinye izilo ukubusa kwazo kwathathwa
kodwa ukuphila kwazo kwelula okwesikhathi esithile. Ngabona emibonweni ebusuku kufika lamayezi aphezulu ofana lendodana yomuntu wafika koyisimakade wasondezwa phambi kwakhe wanikwa amandla okubusa lodumo lombuso ukuba bonke abantu bezizwe ezindimi bamkhonze. Ukubusa kwakhe kakula kuphela kakuyikudlula lombuso wakhe uyilo ongayikuchithwa. So lapha kuyenzakalani kulento ezimbili lapha. uDaniel uyatshengiswa ezulwini ubona izingilosi kusiba kulento eyenzakalayo lapho khanya kulesehlakalo esisungulwa esiqaliswayo. Ungakubamba umlomo uwenza kube lula. Ngeke ngathi ngena laphana edolobheni amapholisa asitshela ukuthi singene umunye umgwaqo. Angazimbabuza bomthetho ukuthi kuthiwa yini into leyana nxa kuvulwa lapho kubulawa iHigh Court. Kulelanga lapho kuyabe yikho kanye ukuvula komthethwandaba. Yikho kuyenzakala la. Yikho lokho esikubona. So kulabantu ke kumthethwandaba wezulwini okukhangelelwe ukuthi babe khona nxa kusenzwa lokho. So iqula lapho kuthiwa zinkulungwane lezinkulungwane zingilosi. So kusithi ukuthi ekwahluleleni ingilosi zinjani zikhona kuleyani ikhoti yasezulwini. Kukhoti yasezulwini ngoba yizo ezihambayo yizo ezibona izenzo zethu zibhala lama record. So kumele zibe khona zibe ngofakazi. Antu uyayibona into. Uvesi ngu11 lo12 ngizameqa owakhathesi ngesizathu sani. uDaniel lapha sikhumbule ukuthi ijudgment le ibuya ngesikhathi uphondo oluncane lusenza izinto ezesabekayo. Izinto zalo ziyana. So uDaniel uba lokwesaba nxa ibona uphondo oluncane lusenza izinto zalo uyathwala uvalo. uNkulunkulu ngothando lwakhe abe sebona ukuthi no uDaniel into le izamkhulela. Yekela ngeke ngifake ibreak mbijana ngimtshengise ukuthi uphondo oluncane loba lusenzeni luzakwahlulela. Yikho lapha sokukhulunywa ukuthi uphondo oluncane lwabulawa kwasokubonakala ezinye eminye imbuso idlula. So uNkulunkulu utshengisa uDaniel ukuthi Daniel imisebenzi yophondo oluncane ngizayimisa uphondo oluncane ukucineni vele luzabhujiswa. So ngithemina lapha kulezi ingilosi then kule ncwadi ezivulwayo lapha nasi indaba nguvesi bandwana yadingidingi nguvesi ngu10 khona phansi ukhuluma ngencwadi kule ncwadi ezivulwayo sokuchasisa indaba lana ukhuluma ngayo ukuthi akudingi ukuthi ngihambe kule ncwadi ngese ngapho nguzithinta ngamafitshane incwadi lezo kule ncwadi yakuqala usambula nje ziyakhuluma kule ncwadi okuthiwa incwadi yokuphila ungayithola incwadi leyo ungafunda kusambulo ngu20 ivesi ngu12 ngiqalisele kuvesi ngu10 siya ku15 ungafunda even la kuLuka ngu10 ivesi ngu20 kukhulunywa futhi incwadi yokuphila uJesu uthi thokozani hatshi ngoba amadimoni alilalela kodwa ngoba amagama enu asencwadini yokuphila. So incwadi yokuphila le incwadi okuloshwa khona bonke abantu abakhetha uJesu abangamakholwa. Then ungafunda kuMalaki ngu3 verse ngu6 kuba lula kulula yini ukuthi sihle sithi abavumileyo. Abavumileyo ukuxhuma lenkulumo yethu le kunjalo abavumileyo abavumileyo ukwamukela uJesu abavumileyo izono zabo abalotshwa kule incwadi yokuphila. Then bese kusiza incwadi yesikhumbuzo etholakala kuMalaki ngu3 verse ngu16 le incwadi lapho okulotshwa khona izenzo ezinhle ezenziwa ngabantwana bakabani bakaNkulunkulu. Bese kusiza le incwadi yesithathu okulotshwa khona izono zabantu. Lesikhumbuzo benisithi ngakadlulekiyo ukuyithinte izakhuthaza abazalwane kunjalo. Esikhumbuzo leyi kuthiwa into yonke enhle esiyenzayo uNkulunkulu kayikhohlwa iyalotshwa phansi. Kumbe uhambe wayasebenzela uNkulunkulu wayevangelini ngobukhuthaze umuntu odabukileyo kumbe uhambe wayanceda umuntu oswelayo konke okuhle okwenziwa abantwana bakaNkulunkulu kuyabhalwa phansi. Incwadi esiyakuthi sesifike ezulwini yona leyo izavulwa futhi uNkulunkulu akhangela ukuthi abantu abakhe benzeni babe sebephi izinkanyezi emqheleni yabo. Yabe ngokuzinto ezibhaliwe kusiya ukuthi izinkanyezi zankhona ziyabe zihambelana ngezinto ezibhalwe encwadini yesikhumbuzo. Nxa usitsho njalo mfundisi singakayidluli indaba naleyo ngikhumbula nje isukwana sanda kwedlula angizoze ngiqamba ukuthi kungaphi. Ngifike ngathenga khonapho sokuyisikhathi sekudla kwemini. Ngisadla nje wabona abantu abahamba estreetini lawo kunjalo behamba becela wahlozukuma khonapho efastelini lemoto lami ngisadla khona phana. Yabona isilingo ukuthi umkhangele eceleni uphokuthi kodwa bona abantu bona bana kuqhakathekile ukuthi sibanakake kunjalo singakhangele zonke lezi zinto uNkulunkulu uyazikhola kodwa ngihlephune khona kade ngikudla la ukuthi layadla
Kunjalo. ngoba uyabe lambile Kunjalo. kasidlule mfundisi. Siyabonga. So kule incwadi okuthiwa incwadi lapho kubhalwa khona izono zabantu. Yikho lapho ungabala kuMateyu 12 ivesi ngu36 lo 37. Kakhulunywa kuthiwa even amazwi wonke ayizo umuntu ayakhulumayo ayalotshwa. So kulabantu engene abacabanga ukuthi ngenza isono ngicatshile angisoze ngibone. Kodwa uNkulunkulu uyabona ungabala futhi lo mtshumayeli ngu12 bese ngu13 lo 14. Zonke izaletho kahlulela. Kunjalo. So laloba imisebenzi emihle laloba mibi laloba kwenziwe egcekeni laloba kucatshile. So yizo ke incwadi ngamafitshane ezisebenza ekwahluleleni besithi sichasise lapha okuthiwa incwadi zanjani zavulwa. Then ungaya ku verse 13 ithi yona engcese singayibala ngesikhiwa kulento engifuna ukuthi icace lapha na esikhiweni. Ku verse 14 verse 13 ka Daniel 7 khona pha. Verse 13 be 14. Verse 13. I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Aha. So lapha sesikhulume ngengilosi zikhona ekwahluleleni sakhuluma ngamabhuku akhona ekwahluleleni. Then sesikhuluma lapha aba presider kumbe abathungamela ukwahlulelwa. Lapha kuthiwa kulowe owabonakala enjengendodana yomuntu. Kodwa umdalo wezisuka antu umkhulumeli. Mbuza buya kuye. Yenza buya kuye ngoba uqanjiwe la usesikhe sakhuluma ngaye phezulu ngaye. So lapha kubonakala onjengendodana yomuntu esiza ngamafu. So lapha kumele sikunazele kakhulu ngoba uqhakathekile. Ngithi siyatshelwa ukuthi uJesu naye sesizo kwesibili uyeza ngamafu. Lapha lakho kuthiwa indoda onjengendodana yomuntu uza ngamafu. Kodwa lapha kabuye emhlabeni la. So le yi-procession nguJesu lapha amafu amele izingilosi eBhayibhelini. So le yi-procession kaJesu usesuka endaweni engcwele. Engena endaweni enjani? Engcwele. Ukuthi ayeqalisa isigaba sakhe sokucina esithethina esokwahlulela. Okuthiwa abanye bathi investigative judge. Batsho njalo abantu. Ibhuku esikhuluma ngale great controversy. Kukhona khona kuthiwa investigative judge. Iyakucacisa kakhulu sibi. Ukuthi ihamba njani? Incwadi yona leyo ukuthi uhamba njani. So nguJesu lo esiza lezi ngilosi bangena baza kubani la kuthiwa baza kumdala wezinsuku esikhiwithi the Ancient of Days. So uNkulunkulu ubaba lo. Antu uyayibona indaba. So sesikubonile lapho ukuthi izingilosi zikhona, izincwadi zikhona, uJesu ukhona, ubaba ukhona. Then ijudgment yezulu singanjani? Singaqhubeka. So Daniel 7 verse 10 usiya ku 14 kuveza isehlakalo esika 1844 lapho kuphela khona i2300 days lapho uJesu aphuma khona endaweni engcwele esiyangena endaweni engcwele eqalisa umsebenzi wakhe wani okwahlulelwa kwavula incwadi lezo yizo ezifakazayo izingilosi ziya recorda ngezimpilo zethu so kulokuthi mina ngibe khona kuvulwa irecord yani yempilo yami ngoba iyabe lakho konke. Fundi siyabonga mbonani uyakuchasisa kuyazwakala. Ake sikhangele uphondo loluncane loluyana ukuthi lulesikhathi singakanani, luyabe lesikhathi singakanani phezulu kwabangcwele. Siyabonga. Uphondo oluncane luqhathekile ukuthi lukhangele ngoba uDaniel laye lwamtshayisa ngovalo. Kwenye isikhathi ungabala ngalo lapha even kuDaniel uyatshwala uvalo kwesinye isikhathi uthi ha lento enje yenzakalayo kuyakufaka uvalo kodwa indaba yokwahlulela isitshengisani ukuthi imisebenzi yophondo oluncane ilemingcele kukhona lapho luzagcina khona ungabala uvesi ngu21 la ithi yona uDaniel wasesithi enkosini sorry vale 7 verse 21 Daniel 7 verse 21 ithi yona ngisakhangela lolu phondo lwala labangcwele lwabanqoba kwaze kwafika oyisimakade wabahlulela abangcwele bophezulu konke kwafika isikhathi sokuba abangcwele bamkeliswe umbuso so lapha sitshengiswa ukuthi uphondo oluncane kalusoze luhlale iphakade uthi uphondo oluncane luhlukuluza abangcwele usimakade wangenela wahlulela abangcwele ungabuyela ku verse 14 iyakutshela ukuthi lo onjengendodana yomuntu waphiwa amandla waphiwa lo mbuso ongayi kuphela so kusithi ukuthi uphondo oluncane lungaze luhlukuluza abangcwele kodwa luphiwe umvuzo walo wokulahla abangcwele uNkulunkulu uzabalwela abanike umvuzo wempilo engapheliyo baza kubusa ukunyela lo okuthiwa waphiwa umbuso lapha onjengendodana yomuntu. Singaphinda kancane mfundisi sadlula kindaba le yophondo oluncane obanye ngeba sizokuqala lamhla singavuzama ukubachasisa ukuthi singasikhuluma uphondo oluncane sikhuluma ngani iminyaka nalana sikhulumayo ukuhlukuza kwabangcwele ngamafitshane. Siyabonga. Senzela abangazange basizwe kuzifundo ezadlulayo. Siyabonga. Ngahle mbala uDaniel uverse 23 to 26 bese ngichazisa kawana. Ngichazisa kanye Ithi yona
impondo ezilithumi zingamakhosi alithumi azavela kulowo mbuso kuzavela enye emva kwawo yona iza kwehluka kweyokuqala izachitha amakhosi amathathu lapha kukhulunywa uphondo oluncane lo kuthiwa kuzaba lembuso elithumi ngemva kwembuso elithumi sokusiza umbuso wophondo oluncane umbuso wophondo oluncane lo yiwo kuthiwa uzachitha imbuso emingaki emithathu izakhuluma kubi ngophezu konke ihluphe abangcwele bophezu konke izanakana uguqula izikhathi zemikhosi lomlayo abangcwele bazanikela esandleni sayo iminyaka emithathu lengxenye kuza kuba lokwahlulelwa kususwe ukubuswa kwayo kuqedwe kuchithwe nya so lapha uphondo loluncane sathi thina sakuchasisa emavikini adlule ukuthi ngumbuso wobupapa yiwo gcwalisa izibonakaliso lezi kumbe izimpawu lezi ezikhulunywa la abahlukuluza abangcwele abanyathezela phansi amaqiniso esanctuary wona la esikhuluma ngawo ngoba sikhumbula ukuthi sathi thina okunye okuza kwenzakala after 2300 days yikuthi iqiniso likaNkulunkulu ekade linyathezelwe phansi luphondo oluncane liza abantu bazalifunda kakutsha balizwisise ngcono ngenxa ukuthi uNkulunkulu uyabe cha egcekeni wavimba imisebenzi yophondo oluncane ngokunye kuthiwa kuza kwenzakala ngemva ka1844 kumbe ngemva kwe2300 days yikho uzathola ukuthi sokusiyafika kwampano 1844 engesiza kuthinta mbayimbayi isikhathi lesansi siyafika amadoda njengabo William Miller labantu bafunda iziprofeti lezi banjani bazwisisa ngemva kwesikhathi eside iziprofeti lezi abantu bengazazi befihlelwe iBhayibheli luphondo oluncane iziprofeti lezi zinyathezelwe phansi kodwa ngemva kwaleso sikhathi kwanjulwa kwabasegcekeni ngemva kwa1844 kwabasobala lezi profeti lezi zachasiswa abantu banjani bazizwisisa so uphondo oluncane ngumbuso ophikisana loNkulunkulu umbuso oguqula imithetho kaNkulunkulu sakuthinta ukuthi bayiguqula njani kodwa ngama features ngathi thina ngumbuso obupapa umbuso ophikisana loNkulunkulu umbuso oguqula imithetho kaNkulunkulu faka imithetho yabantu kumbe amasiko abantu ake sibuyeleni futhi kwaphana mfundisi ku725 uDaniel ukwayibala ngisikhulume ngesikhathi sona esikhuluma ngaso kwesikhathi esinganani siyabo ukhulunywe laphana ngeminyaka emithathu lengxenye amanye amaBhayibheli athona isikhathi lengxenye yesikhathi iminyaka le 3.5 years lokho sibuyela futhi kwampana ukuthi umnyaka owodwa umele ilanga elilodwa limelele umnyaka Ezekiel 4 verse 6 lo Numbers 14 verse 34 so ukuthi iminyaka le engu3 khona kunxa sikhuluma mfundisi ngakuzisami kuthiwa iformula kunjalo kunjalo ungavela usebenzisa iformula engayisiyo answer iphuma athi uyayibona indaba so i3.5 years lezo okukhulunywa ngazo la siyathi thina 3.5 iminyaka emithathu lengxenye times 360 ngoba umnyaka owodwa weBhayibheli ulamalanga angu360 so ukuthi sibe kwazi ukuthi iminyaka engu3.5 ilamalanga amangaki siyathi 360 ongamalanga omnyaka times 3.5 years so ngathi 3.5 times 360 uyathola 1260 so kusitsho ukuthi 3.5 years ngamalanga amangaki ngamalanga angu1260 phinda futhi ngoba anti isamu banenge abazibalekela babalekela uteacher bengisathi mina ukuze sibe kwathi iminyaka engu3.5 le eqanjwa la ngamalanga amangaki siqale ngamalanga siyadinga ukuthi umnyaka vele wona ulamalanga amangaki 360 360 ngoba inyanga yeBhayibheli ile 30 days so i360 umnyaka weBhayibheli so ngathi 360 tamuza ngo 3.5 360 times 3.5 so uthola u1260 days kana kusegcekeni i1260 days lezi yiminyaka kana ukuthi sikuchasisa yes 1 day 1 year iminyaka engu1260 ngeyani iminyaka eyaphiwa uphondo oluncane kumbe umbuso wepurpose ukuthi ube lamandla okubusa umhlaba wonke lokuhlukuluza abangcwele lokunyathezela phansi amaqiniso kaNkulunkulu so iminyaka leyi iqalisa nini iqalisa ngo538 AD kusiyafika ku1798 AD yikho lapho ipurpose eyaba lamandla kwezombusazwe lezokukholwa base ibandla laselichaya umthetho lisekelwa nguhulumende kwathiwa abantu abangalandeli lo mthetho wezokukholwa ukuthi bakhonze ngesande bayabulawa so embalini siyatshela ukuthi kwafa abantu abaningi ngesikhathi swaleso kusukela ngo538 kusiya ku1798 yikho kwenziwa luphondo oluncane yikho lapha abantu abaphiwa amandla lapha okweminyaka emithathu kumbe izikhathi lesikhathi lengxenye yesikhathi
Singakayigqibi mfundisi uDaniel 8 uthi kuza kwenzakalani ke ngemva kwalolu phondo oluncane. Siyabonga. uDaniel 8 uyasitshela ukuthi uphondo lolu oluncane lolu ukubusa kwalo kuqunyiwe kule mingcele. Yikho sibonileke ukuthi lusenza izinto zalo lezi uDaniel wesaba. Kodwa kwasokuthiwa uphondo oluncane luzaqunywa ekucineni. Uphondo oluncane luzabulawa. Uyikho uDaniel watshengiswa okuthiwa ijudgment scene. Watshengiswa uNkulunkulu esesahlulela ezulwini. Ukuthi uDaniel ungesabi ngophondo loluncane. Sike sakuthinta ukuthi uphondo oluncane khona luyabuya futhi solusenza izinto zalo. Lathi ngokufanayo kumelanga silwesabe ngoba uJesu uhlezi esihlalweni sakhe uyalahlulela uphondo oluncane luzabhujiswa ekucineni lobe luzaphiwa umvuzo walo. Abangcwele labo baphiwa umvuzo wabo oyimpilo engapheliyo. So kungcono ke uba sehlangothini lukaJesu ekwahluleleni ngoba uJesu nguyigqwetha, nguyumncengeli, nguyinhlawulo yesono. Mfundisi ngicabanga ukuthi abalaleli singakufaka kumumo wabo ukuthi lanxa uSathane ehlukuluza ngemva kophondo oluncane kulo Sathane kunjalo ohlukuluza abantwana bakaNkulunkulu ngendlela ezahlukeneyo ngoba injongo yakhe ukuthi bamnyekele uJesu babaleke ukukholwa kunjalo bamdela uJesu. Mbona ngani kuyini esingabaqinisa ngakho njengoba nikhuluma ukuthi kuza phela kunjalo kakulanto emnandi njengokwazi ukuthi ongapheliyo kuyahlola kunjalo ukuthi kwelilanga kuzaphela sobohla amanyosi kunjalo umanyosi lo ohluphayo kuzaphela kunjalo singabaqinisa njani abazalwane ukuthi hayi inhlupho lezi kwelilanga zizadlula siyabonga indaba yezinhlupho iqhakathekile ukuthi sizwisise siyichasise ngoba yiyo indaba eyenza ukuthi abantu abaningi babaleke kuJesu. So okufanele sibe kwazo kwakuqala iqiniso elipheleleyo elatshengiswa uDaniel ngingachasisa ukuthi ungakhangela imbono kaDaniel. Imbono kaDaniel iqalisa ngezehlakalo ezenzakala emhlabeni ibisiswitcha iye ezulwini iphinde iphenduke futhi emhlabeni. Okwenza uNkulunkulu yenze njalo ukuthi wayenanzelela ukuthi uDaniel angabona kusenzakala izehlakalo ezisemhlabeni uyachawa luvalo abe sesesawa angahlaliseki. uNkulunkulu wayesithi angabona kasahlalisekanga amkhumbuze ukuthi ungaboni ngathi lapha nxa kusenzakala izinto emhlabeni ngamboni khangela ngihlezi esihlalweni sami ngilokho nginjani ngibusa yimi engilokho ngingumphathi intambo. uDaniel abe sesiyatshengiswa ngathi angatshengiswa okwenzakala ezulwini ukuthi uJesu sesihlalweni sakhe abe sephendukiswa futhi emhlabeni. Khonokho kwakumncedisa ukuthi abe kwazi ukuthi loba uphondo oluncane luchinga emhlabeni uNkulunkulu lokho ehlezi esihlalweni sakhe. So lathi kumele sibe kwazi ukuthi uJesu ngumlawuli wento zonke emhlabeni. Loba sikhathazeka loba sihlupheka uJesu hlezi esihlalweni sakhe. Imbali yomhlaba isezandleni zakhe. Abazathembeka babekezele kuze kube sekucineni baza kunqoba ngoba umbuso ngokaJesu ukubusa ngokwakhe iphakade lonke. So kasibambelele nini ngoba uNkulunkulu ulawula konke uhlezi esihlalweni sakhe. Siyabonga mfundisi balaleli nasindaba uJesu hlezi esihlalweni. Angazi ukuthi wena ubhekane lenkinga bani. Uphondo oluncane esifunda ngalo ngesikhiwa kuthiwa is a persecuting power. Ngamandla ahlukuluzayo imbali lakho bahlukuluzwa abangcwele. Siyatshela ukuthi bazahlukuluzwa. Siyahlukuluzwa lakathesi nguSathane ongemva kophondo oluncane. Kodwa isiqiniselo nansi phakamisa amehlo akho khangele kuJesu umqalisi umphelelisi okukholwa kwethu. Kasidibane njalo kuvikelizayo endaweni efananayo. Vumani ubana ngibonge umfundisi uMpofu lo kaNcube osibambele imtshina. Inkosi belani ilibusise. Siyabonga.